Vamos a dar de serre. Vamos a ser talite que veía. Happy Friday. If it's your Friday, happy Friday. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the time you're watching. Niin pula binakan na nukito kanya na pala mata, lihat talent ko. Ano ba yan? Singalibit ko, singalibit ko ni singabarong ko ka. Tawag dito ko na chintan dua. Dua ka na break. Lek ko. Kasi ba din? Tomando bikin ito na pasar. Ito kanya na balik. Followers. Special welcome to my new followers this morning. Yeah? Iba ka sa radio bukan tuwa? Dia ono hostel niya 11 of course sa casa. What is Narango? I to a caregiver and a business. And my business runs on a did you get to again? I'm on a liba while I'm playing the role as a mom, as a wife, and as a caregiver as well. So ready to know go look ang wala tika ningkor. Wala tika na was makabiti.
Menta pakapakaraw ni sisinga toka. Kla lebo weekend dakila na imbal-imbal ni basa-basa pakabitin ko. Kla makasamtaka na tumbo daka may kina nunggu tumbo-tumbo. Nunggu tumbo-tumbo turang kwe kas ni bule dan kanto kanto do do talanga na scout leader na nanangono ni Bengarabi. Ito do na kanto ka salte kito kinabakalepo kwa vale untuk reda serangan yang bulat takato na nunggu tumbo-tumbo ah, 6 bulan ni bakarawe. Always be prepared. To be prepared na non-remote na scout. Be prepared. Minta daw bakaraw. Ya, kambori, minta bakaraw ni sisinga toka. Ni sisinga tiko na panua. Sa nakabaraw sa naka merawa ni na buki kenda se marri kenda na ngone adamay kina ng butong-buto. Baleta. Kenda kilati ko na nantambulan na burburong ko ay nasenga ni singa tunga. Chuko na ngone singa, chuko na ngone ni mbongi, chuko na ngone ni ragi binaka, chuko na ngone ni rakida. Chuko na ngone ni longo-longo binaka, chuko na ngone ni longo-longo ta. Tiko na ngone ni rakadaka, tiko na ngone ni vebu na rakadaka. Tiko na ngone ni bula binaka, tiko na ngone ni tobe mati. So, enanongo bewasi na matakni ko, binaka ta meu baong kitikenda. Menta buli na rakini bulang ko menta pakapakaraw ni sisinga ta kanungo lenyu balento kono bakalebi na bosago kila keep something for your rainy days. Yeah, na chuka nangona ni dila ni singa chuka talaga nangona ni taon yu that. So new garabiti ko nanongo bisinisi au nangono may dalabakin na matiningona. Rita sartunga na bakandondonunga na isa nga ni nungko pinakata. Me bakalibutaki na nungko ngona ni bakadengo bata meron ni raumay na sende meron ni bukiyaw me utiki na ibale. I want to thank freedom. Yeah. Sange merida babane na kanangono sa meta kapiti kino sange rida. This this business na business ko na taong karabati ko is actually it's helping me to prepare for the nights that I will come across nambutung na lako rumah baru tekeo tu nunggu rainy days na pagaro tekeo tu mo baru tekeo tu kinanangona ni lango-lango da nangauna ni tekebeyanga ngauna ni bakadero kaya o binakata mo sa weekend viva viva sayan kina weekend na unang ko ng businessin ko menta may kalaibi na kami tatike mo na tuwin doon na kabago nanguno sar nga enta taka-taka kina balata na balata enta taka-taka kenta se chuko weekend na ka minta may tike mo na tunan doon na nang business kenta na ngandreba may tiko weekend na nanta ilabo may tiko na suma ilabo merawan ninda tike mo na kina nanta business so while we are still working we still have that eh dotale na ka eserawa tiko nindo soli weekend ke bakanda binakata mentally kerja mai no mai labo like ite binakata baka menta loan Wishing dan kana soli bakararo weekend na nguna ta sabi ko kinadakadaka baleto na lending institutions inte binakata menta le loan mo bango irna binakata mera reda nanta pay slip mera reda tiko irna ko na raw ni somalestan somalestan na no na kai ko kerja mai so yan po no do kai choko kino do bos choko bale weekend na seda katakatiko ninda seda katakatiko ngo not only that senga wala nga ni kabrela ila bo bos chicken se tu binagsartungan na nantambula nantambula ni bakasama se tu weekend na kaukawa raw ninda kla multitask do this and after that do that and after that go here and then go there think of this and think of that se tu binakatunaka nantambula mentas serrawan ninda pakarati kende ako nang balang balasarangan ni bas-bas makabitahe mas se set binakatusa singa chiko na panua beiko bakarote kikora bakarote kikora so erando kota chiko na erando
Kila levna ngona kenda ndo mbuletu ngabe kenda nanonta ndiyulu mbale. Saranda tukanyo soso ara nanno rakaevet sianga nanon ranga una meradakaba. Keba kauna may turo menakala mo maindike ba ng business ko. Iti ko na system, ko na automation ko ba ibuke. Kaya nang garabi to ng business. While I continue doing my work. While I continue, to carry out my motherly duties at home. Au sa nunguna, au rakabsarchunga na nungu takatakanim sa nunguna, au modito, I receive business blessings. Uh, Notification. Lang basi ka may nanungu email na automation nga sa rakatakatikwa. So kebakawi ko indua o sembera tu kumbaka ni baru takatu. Indua na nomu ngoni sala ni rawaka on the side apart from your full-time work. Biba ang gitu ko maindike ba na kaya na ko wasete kanin ko. Tali takatali nga kina untuk kaba ko suma. Kila you'll work where you want. You'll work where you want, eh? You'll work when you want. And ang business ko, evaya, you'll work where you want, you'll work when you want. Banuanga obya zaka kina, nangona dhabo obya zaka kina. Abe yo manda already tika nanungu mitaka ng business ko, ukiya o nanungu, wakaya mataka baka pinaka nanungu ngona, para nanungu gap sa ito. And nando na singa, simuli ka ng balimbala, ni sinto nanungu ngona ni Zengo. Kaya naman tareda, lebe naman nang tapakadeng, we're not really resting. We are on our phone, doing our Facebook. I think our whole body from maybe doing the heavy job or vengo na vanta na tombalike na zakazaka. Yan ang unang tantabi kini tapakadeng. Yan sa antambi patartak nga nang tapakon di pakadeng ya, pati kaya panangan ko. Yan ang nantalib. Kaya ito kakin na may nakapang business yan na muna libalib. Panahon ba kayo nga panahon ba kayo scroll na social media, okay there, may naman niyang karaba kinanamong business. Ako kaya ngutso na yung nakadakati ko nga nalingamo, habalati ko kinanan tabaka sa mundo, nga tabaka libo ba to na nabito ka na bakang business, to sa ando to kanita, basarap ta pagkasiti, kung tanong ka to maraw takati ko, na may karaba ko ng business ko, ni bukiti ko, may habalati ko nga nanan to bakasa. Kaya dalawa na ngon ta sa may kinanan bagay ni bagay sa hantanan no may sabi ngo todo ko na kay. Sa may vengo talto nga nanda nanda makangatakan na nanda kasama kongo nanda kay totokin ng business ko. Balata ti ko may anrati ko na nanda kasama ninda may takapan ng business ko. Iya, ko nga ako sa gito ko walti nga ko. You work where you want and you work when you want. Unang biyang karabatin. Saka nindo analawa iko. O iko nga sa nang kay zakata ko iko nanumungaw na ngalala. Nakabatukin na. Mo baka nga tapin na kananumuna. Baka karabatukin na. Nanumong business ko na baro tiki-tiko kina. And paying na ren daro nila ko the Roma, in the future. And another thing, business ko, you take it with you wherever you go. Bakay tiki-tikong bakitawan yung darong ano biyang wala na koro siya bakay tiki-tikoy balay ngo biyang ande biti si biyang ande sa ni purupura tik may video biyang ande may balay wano ang tosikina o kote to bat kiko anda rida tiko na purupura sa ala ko tikong go sa beso sar tiko bakatotolo na mona liba-liba lots of things are done online today kanta sa bandit din taksar nga may nondo na buli-buli taki maro ntakan ko maro no kurere tunda na wito kanyan renre reda also tiko na kan business she's also doing a business online siya nga nituto ba kina kanong karabati ko sa to sa na to business summit bakit darte ko na singa na no kaya na business partner kila kanda santa kanta na itumbo-tumbo rai bakal matua re nanumirti ko na lubenta kanda man tanda re may na toso nimbula kina toso ni saw nimbula may nangunan tangwan kina kinangunan ta sa may we are adults na so may kasi kina ko and imagine na nanrango na lubenta nangunan merasar na adult kina
baka enda akabachunga nakanga enda takachukuma weekend leva mengo kenda manda sanda me bakilacho na tatandrendre nimbula bakailabo nanda takadaka sa rachunga na iso nimbula na bika sa rachunga na takadaka sa chukma irang da may tigabundon na business meron ninda kalabe dake o ninda yato level bata mentero ni sibita we try and beat that so this is a way of doing it. Tigabundon da ng business talitakin ng business ko batang ko kita rin Australia to vera na lugar sala well not only that lebuer na mengkarabato ng business ko ndo wasete kaningo na wala sarang sa capture business sara tumbungan ng business sara dolla bara sara ang pagchini ka walungan luben sara dolla basar na nonra business wer na luben Ako chingar ng labuli they continue doing what they do, they follow their career path, whatever that interests them. You as a parent, ikoronyo may dalawa ng business nila mo. Dalawa rang abwa, hindi ba katiko? Wala nga sa klasa, ready kinukuha, then you can train him or her slowly at home. And tatagap sa ito nga may bali. Tatagap ito nga may bali. Kailangan sa ready ko, sa ronda ka ba? Sulihan niyo po ano ng business magay continue. So yes, this is a good way of, you know, of preparing yourself for your rainy days. Running the zakatiko, take dona on the side hustle. Zakatiko. Lako may hindi ka na kaya na ko wasitikan kaya bakay ko dalata na nito live session na noa. You can still register to watch the replay. The replay is always there. The replay is always there. And that's the beauty of being part of my business community. Na vika todo ko kona kanibuli todo ko baya nyo sa durmilama. Kaya do tiko na ngona rando live kina kaya kanda dalata to na live session or to na they are so generous. Our the founders of our business community na nonro they understand that we live in different time zones. So nakakita ba ngor ndo to na kina replay kwa dalata na ngona ngona tumbe kan nona mode rani ngai sarava na ngona saya na kina na marro it's always there. This our business is about people. It's about building each other up, building relationships. So if that's something that interests you, come and check this out. Maybe you have 2 or 3 jobs. Maybe you are tired. You are looking for a way out. Come and check this one out. Business. Usando bale, I was looking for that freedom to be able to earn from home. Business. Usareda na kena sa bukia me sa andala tel tuition ko burubure sa sen kinabia me because at one time I was sabanananta to me kali bunga balele no bunga nelewa kila bisa raw na Roni, parang tek ito nga nakakanan beauty pala kumay ro lang na may kupana ba ko bitebin. So at one stage sa pagkasamta ito kumisang kung nambaki ni bola sa tikin ng gopa misa kali nga may masali ang karat alimin to tag na nagkaroon ng kata maybe another third job. Alata ni libo to na takadaka iyo o ba na kanyang may daka ng business ko. Kasi nga talino pagkabayin to tala nakabaya. I can work less hours now because I have side income. So I don't know how many jobs you have. Sa wala ti kung beka ikon do na nasin do na tata sa lib na nguno saya may bale that you're not spending enough time with your children, with your loved ones. Time to think outside the box. Ako ni para rabi tunga bana mo sakada. Isa siyangan sabi kami ko nang bagay mo sakada ko reta ni sa siyangan ni sota pa chiko na mo. That part of you, that need. Then it's time for you to think outside the box, and come out, step out of that comfort zone.
Okulacho ni lebu erando rere. Ramandua. Ngora nanrakini bulan korela kudurumikende keve. I went through that. But I pushed myself. Ando rere tu na nakaba tungo. O sinkila da bono mai tuku na ode na bakarongo viao. Ode na bakambote o kakeve bakasamtaka to. People will laugh at me. Balate o kile eu tikangani ondo. Ndono wanindo be wale. I know I'm good at fooling, fooling na kabaya. But iya nasa naman ako na matagal ba ka sa mga bayang kay pulta kikenda taliti mure. Well, if we give in to those kind of thoughts, to that, yeah, those kind of feelings na rare na mandua, it's gonna cripple us. Na hulta kikenda sa tunga kenda sa nangay may stuck tunga ba na banuangan tukin. Push yourself. Push yourself. No one tabachungo me no singa niklanda mo tukuna. I'm not confident like you. No one is born confident. And I can't work in the believe it takes practice. It takes practice. For me to be able to do what I'm doing now, meron mo iba madala to go mendo live chukayani and show up. Kilala mo no post nakabaya. I practiced. Turun to nang una, turun to nang una mong kay rawata. So kaya kayo ko nanu mo chika mo nanu mo lang may wait for the perfect time. Nanu mo chika mo sa fully ready. You will never be ready. Because iko mo ang buto raw may lamani ringo nangay may ready ngay lama. Nangay may ready ngay lama ba. It's a journey, may naming karan business mo, it's a journey. Yan tanagay. Take one step at a time. Nando ulit learn to start small. Sabi ka na nando tika mo na ba kung doon ka. Nando lang kami ba kung saan tu sartidak. Sige na katamin dala ko iran tagay kamba na kaya malu. Nabaya. It takes experience. Kakit ko na lakot ko may pamalo weekend. Kaya sa nanggay liada pa na panuan ta. Nano masinta binakata. Menteda pa. So I hope my sharing today helps somebody who's watching me. If you can share this video and then a video ke be ndo tale to don't look down on yourself. No kita tao veiko. Veiko na turang marama na tata. Siguro bunga nila sar manikuwa. That was me. Don't ever look down on yourself because we have so much in us. Kita siya to nikila mandana nungu remeda ka ng business ko. It has really helped me. This business opportunity has really helped me to maximize my potential. Kung para kau kalau untuk siya tiniranin do takabo nanuman ni siniranin do takabo. Sa may takabo. So no it's all in the mind. It's all in the mind. So step out. Give yourself a chance. So let me give you a chance. The real you inside there is waiting for you to step out. Step out, step up. In faith, believe in yourself, and of course, believe in God. Yes, akwaya maybe ni kuwa binakavalevo nando bararong tikumay. Asa panin binakatikayani blessed weekend to everyone. And for those of you who are ready to step in or take action, good for you. Check this business out. Sa panin binakatikayani ni kalungata ni mode.